Meja Jimengo mumugambirizi w'abahekera ba M23 nagira ngo kwigaruza bunagana n'inshonga nkuru kandi eri kumanywa n'abebembezi b'ihanga rya Kongo ahabwe kikozurwe. Sababu gani tunashika hiyo mugini? Tunamaliza siku nyingi sana. FRDC, FDLR, Nyatura wanakuja shambulia ngome zetu. Walipewa support ya MONUSCO. Walikuja na ndege angani shambulia ngome zetu, vifaa chini, char de combat wanashambulia ngome zetu, na hiyo tulibafuata kwenye waliotoka. Nagira ngo batira amahega DRC hamwe n'abahekera ba Nyatura na LFDR. Mushaka government ekolichi kugira ekisubizo cyanyu ekibazo cyanyu kukisubiramo. Government ya Kongo ya hizi ikibazo yacu neza cyane. Tufite agreement watu na FRDC watu na government ya Kongo. Barayifite barayizi neza barayizi. Bagomba kwishira mu bikorwa. Renkesa. Yagira ngo ihanga rya DRC neryabobona kandi nagira ngo bakakorendaga no kugishikiriza eibahandikiro muri Kenya. Turashaka amahoro n'iterambere y'Kongo. Kwabuzi bwanshonga yo kwata abaturage mbwiro baruko bano bahunga yagira ngo abantu bonana bamwe n'abantu ba DRC kandi nabakunda munonga. Raia ya Kongo ni raia yetu. Ile ni mama yetu, baba yetu. Tuko na watoto, wajeshi yetu tuko na watoto pale. Tunasema bakuya ikala, lakini mbele yetu adui iko. Anasema gisi hakuna kabisa security, bado tunaangalia adui iko karibu. Wakamate vitu yao, wanakuja, wanaona nyumba yao gisi walifunga. Hakuna hata mtu alibomola nyumba yao. Vitu yao, mbuzi, kondo, nyama, kuku, everything wanakuta nyumbani yao. Hakuna TV, wanakuta chair, wanakuta vitu yote, manguo, na wengine waliacha nini, mani, wanakuta mani yao, wanasema afande tunashukuru. Vitu yao hii ni raia yetu, tunawapenda, ni wababa yetu, bakuje wakamate vitu. Kama napenda bakie, asubiri dakika kidogo tuangalia kama adui anaenda, watakuja watoto wasome, waendelee na shule. Ni watoto wetu biko pale kabisa. Omugambirizi w'abahekera ba M23 hona nagira ngo bamazire emyaka 5 bari kutura omwanya ogurihihi n'ebishozi bya Sabinyo ebeheriro mwatano gwa Bunagana. Tuko na waeneo tulikamata, sasa tulitoka Sabinyo. Unajua sisi tulitoka Uganda. Mimi nilikuwa district ya Ibanda, sema naita Bianga Training School. Tunafika na ile mulima ile wanaita Sabinyo. Tunafanya miaka 5. Tunafika Chanzu, tunafika Runyoni, tuko Bugusa, tuko Mikeno, tuko Karisimbi, tuko Visoke, tuko sehemu nyingi. Lakini hakukuwa nia yetu ya kukoya kukamata Bunagana. Kama tunakamata Bunagana, adui iko na kamata silaha yake, anachapa Uganda, anapika sisi. Kama anapika sisi, ndio sisi tunasema tunakuya kubafuata hapa, tunashika hiyo mugini. Meja Ngoma njire yagira ngo tubarukwendi hange ryabo kureka ntunguka hamwe n'abantu kugamba ururimi rwabo rutari Kinyarwanda ningo rwa Uganda. Ubwo hata abantu bari mu town ya Bunagana kandi banjire kuzo mu nkambi y'empunje ya Nyakabande mu district ya Kisoro. Gasha kwa keta tuzarirwe.